I ćao svima ljudi, šta se radi? Dobrodošli u novi klip, ovo je prvi klip na ovom kanalu i danas ćemo raditi jednu veoma interesantnu teoriju, a to je ko je jači, Gogeta ili Vegito. Znamo da su to dve fuzije Vegete i Gokua, Gogeta uz pomoć plese dok je Vegito uz pomoć Minđuša, ali danas na ovom prvom klipu ćemo vidjeti zapravo ko je jači od njih dvoje, pa krenimo na klip. Ovako, ja ću krenuti od Vegito, to jest od Vegito, kako se već kaže. Ovako, njega smo prvi put vidjeli u Majin Buu sagi, kada se borio protiv Super Bua. I to protiv Super Bua koji je apsorbavao Piccola, Gotenks-a i plus Gohana. Dakle, Vegito je u base formi uspeo da parira i to čak da nadmaši Super Bua, mada i Buu uspeo da mu zada neki udarce, ali opet Vegitu to ništa nije pogodilo, jednostavno nije ništa osetio. Sa druge strane vidjeli smo ga također protiv Zamasa, to je protiv Zamasua, naravno protiv mutiranog Zamasua i to u Super Saiyan Blue modu Vegito, naravno. Uglavnom, Vegito ima dobre reflekse isto kao i Gogeta i mislim da je dosta brz. Ovako ima isto sirovu veliku snagu i jednostavno mislim da bi treningom prestigao Birusa. Za Vise ne mogu još da kažem, pošto nismo ga vidjeli baš, nismo vidjeli njegovu punu snagu, ali opet znamo da je Vegito zaista prejak. Sada, ako mene pitate, mislim da je on jednak sa Gogetom. Iz razloga jer to su fuzije dva likova, istih dva likova, samo na drugačije načine, tako da nema logike da jedan bude slabiji, a jedan jači. Naravno, Vegito ima poseban potez pod imenu Final Kamehameha Talas. Imate sada, evo imate na videu kako izgleda. Uglavnom, ta tehnika je dosta moćna i to je to što mogu da kažem za Vegeta. Idemo na Gogetu. Gogetu smo prvi put vidjeli u filmu koji je non-canon, a taj film se zove Fusion Reborn. Vidjeli smo ga kako se boje protiv Janembe, protiv zlog Janembe koji ima lukavu prirodu. I da, vidjeli smo da, kako i sam naziv filma kaže, fuzija je rođena i da je Gogeta mogao da ubije Janembu i da ga izbriše jednim potezom. Također smo ga kasnije vidjeli i u super filmu sa Brolyjem, kako se bori protiv Brolyja. Iskreno, meni je Gogeta također mnogo jak, mnogo snažan i mislim da je izjednačen sa Vegitom što se tiče moći. To mi ima logike jer opet kažem fuzija je dva likova, samo različita. Ali ako mene pitate, meni je bolje sa Minđušama nego sa plesom. Mislim kako kome, ali ne znam. Sa Minđušama mi je nekako bolje. U svakom slučaju, Gogeta je uspeo uz pomoć base forme, znači u base formi je uspio da izbjegava napade i ki blastove od Brolyjeve Super Saiyan forme, znači stvarno je premoćan. Inače, i jedan i drugi su postigli Super Saiyan Blue formu. Također imate u nekim igricama, kao što su na primjer Budokai i Tenkaichi, imate kako bi zapravo imali poteze i kako bi zadali Ultra Instinktu. Iskreno mislim da bi zajedno Vegito i Gogeta Ultra Instinktu mogli čak, mislim kakav Vis, mogli bi da unište Visa, ali opet mislim da bi čak mogli da, ako ne ništa drugo, da pariraju velikom svešteniku. I to je to ljudi što se tiče ovog klipa, ja se nadam da vam se svidio. Ako jeste, obavezno ostavite like, share i subscribe, mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!